na hena ka article ndironete gakonainie na kindu gitagwo riri rwagi na nie ndi mumaku ndi mumaku ni obi wa Ngai kuratwika atiriri a mosquito was put under an electronic microscope yo ndi very powerful na gukioneka atiriri mosquito ri kuratwika atiriri it had magiria ma maitho 900 ria igana rimwe more than 100 mosquito koragwo na magego 48 uria rumaga mundu akaigwa ndungikona igego rimwe riu tijino moja muthuri ti rimwe tijino moja wazo gatwikate and a smooth chest koguo githuri gitire maguya atake arume angi guku